Hlekana Afrika Dzonga hlekana minisitiri mugana lo FM na kuhlanganisa ku ranga xila xitichi lexi ri kona namuntlha i ra vumune siku i ra 21 ra n'hweti liya ya Mhawuri lembe na 2025 mina ni khalanga Pat Matebula ni n'wana ri simato wa jimo wa xitlangwa maxingiritano wa chachana makona la ndandandzi a ku amukela minisitiri omeke na ngona ku Afrika wa vulavula ku ranga xila xitichi lexi ri kona hi famba swi nga ku fikela ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu va Democratic Alliance va ri high call swi tikomba ongeti holobye wa ndhawu ya dyondzo la henhla na vuleteri a mi swi langutanga kahle loko mi hetela mi tikuma mi kha mi thola vanhu lava va hehliwaka kumbe va nga na mapapa lama va fambaka na vona se hi mhaka leyi ni nga ta lava hi dzika yona hi miehleketo mina na wena kwalaho nga ta va u ri kona hi ndlela yaleyo kasi ya vumbirhi mhaka i mhaka liya ya ku va ku langutiwaka ku ongeti nkwetlembetana xikarhi ka ANC na Democratic Alliance wu nga va kha wu veka nxungeto eka ntshamiseko wa mfumo wa nhlengelo GNU ta va hi kha hi bula na va Rise Mzansi ta twa na wena ku angula ku yini ka mhaka yoyoleyo hi ndlela yaleyo mi ri yini timhaka leti ta nhloko ya xikolo loyi a hehliwaka hi timhaka ta ku pfinya mavabyi ya muxaka lowuwani ya ta hela loko swi ndlise ku yini hi ndlela yaleyo kumbe ku xanisa hi tlhelo ra timhaka ta swa masangu hi ndlela yaleyo mi vona ke ta nga heta la hela loko swi te yini mina la ni nga tshama kona n'wanuna wa malembe ya 51 a ri nhloko ya xikolo swilo swa yeswi ka swi n'wi fambela a ri na phesal a nge a ya ku i helela hi ntirho a helela hi ntirho mhaka n'wana wa 17 wa malembe mi vona ongeti ku nga ku endleka yina hi mi tumikiselo mina 0860002543 va Congress of South African Trade Unions COSAT very Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi langutani swa vuphorisa mi tshika leswaku minhlangano ya vatirhi yi nga va yi kha yi hoxa xandla ka timhaka ta ku va swilo swi nga fambi kahle la tikweni kumbexani wo heta ni mingiseri kwalonga ko nga va yima na vona ke i ta tsakela ku twa na tlhelo rorolero hi ndlela yoyoleyo handle ka sweswo hi tihi timhaka leti mi nga khoma tona mi sungula hi tona sweswi ku fikela ka hafu ku bila awara ya 12 hi ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka ya ku sungula mathebula tprsabc.co.za Afrika munghana Afrika ya CEX handle handle ka sweswo mi nga hi bela riqingho ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 kambe ke mina na wena hi nga siya mahlweni mingisero munghana lona FM ku timhaka ti tele ti tetani a hi sungule hi hundla Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona FM a komba ndlela ku na ntshamo lowu nga hetelela wu va koho le a Japan wa nhlengelo wa matiko ya Afrika na President Cyril Ramaphosa va kwele va la ku vona ku kumbexana ku nga va na vuvekisi byin'wana na lava va timovha leti ta tata va le India na va ve ri high cost se va vuya Afrika-Dzonga hi ndlela yeleyo mara ni byeleni i khale ku vulavuriwa timhaka ta ku loko na ha ri thicara me a ku ri na nkulukumba Ngwenya a va tirha laha xikolweni hanya nthomo a ku ri va vona ku kuma tivanti ti kahle tisiling ti kahle a va lungisa swikolo a va ha ri kona vanhu lava lomu swikolweni loko ri ku va kona hi fike njhani ka xiyimo xa ku vana va weriwa hi siling va weriwa hi siling xikolweni laha a xikolweni xikolo lexi a khale ngo xa ku akiwa musi kumbe khale xa dinga masi vana va weriwa hi siling hi leni nge yini hikuva ku na vatirhi lava tirhaka ku vona ku swilo swa tshamiseka se hi ku mi nga ta swi vona ku akho ku na xiphiqo la ku na xiphiqo naswona xiphiqo lexi nga koho swi vula ku lava a va fanele va byala vutihlamuleri hi va lava va hi rhangelaka mi fika njhani ka xiyimo xa ku hunguta ku nga vi na vatirhi va muxaka lowu swikolweni va maintenance hikokwalaho ka yini a va ri koho vatirhi va muxaka wolowo va maintenance lomu swikolweni kambe swi tikomba ongeti a va ha ri kona hi ku loko ku ri ku a va ri koho hikokwalaho ka yini xiyimo xi tita a hi mutwenini mingiselo wa mina 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi hi ta va ka hi twa tlhelo rin'wana rero n'wina mi nga na rona loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo hi ndlela yaleyo 0860002543 kambe ke veri mgqivela lowu wansati u ve na xiave eka ku lwela ntshunxeko wa tiko reru hi fike laha hi nga kona namuntlha hikuva na wena u nghenelerile ha ku tlangela yana emahlweni u endla swilo swi endleka rhangela hi vutlhari u va na xivindzi ku
hava ntirho lowu nga ku tsandzaka wena. Vana na hina hi ri Munghana Lonene FM loko hi tlangela vaxisati #wansati wa xivindzi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. U kayele leswi eka Afrika wa vulavula. Na kwala loko ro pfuka nampundzu a ku ri na vumani ro titimela sweswi no timanya kwala xindutanini xin'wana xo ka xi nga pfuni nchumu xa bilomu ra hisa ni endlela ku ni ta belo yo moya ni te ni tshamanyana a le ndlwini ni ku ni la ku yingisela Afrika wa vulavula ni vheni ku ni to pfula fastere ni ta n'wi twa ni ri kwala xindutanini xi ka hisa n'wana hayi ku swa matlangwana na mahanyelo wa kona loko ku suluha swi swi twala ku le ku hiseni. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Hi sweswo mintsiro Munghana Lonene FM tolo a ku ri na mitlangu ya Premiership a hi vulavuli na swa bolo ka Afrika wa vulavula kambe a no vula ku loko ntlangu va swi tiva ku wu ta kombiwa ka thelevhixini a wu fane u nga tlangi ka ndhawu to fana va Seshego Stadium. Ni vula ku se hi vona vanhu hi la makatleni hi mhaka ku khamera yi la hansi swona a ni swi tivi ku PSL yi kahle yi fambisa hi va mani hi ku swi fana ku mi teka ntlangu wo fana na Sundowns na Chiefs mi ya ti tlangisa hi Ravunharhu ivi vanhu va tlhela va nga vuli nchumu hanandzu swi le nawini. Chiefs na Sundowns mi ti tlangisa hi Ravunharhu mi la ku fikelela yini wa kona man kambe amukeleni mingisero wo sungula hi lowu nhleka aye Mohashi mingisero mpfukeni hi pfuke njhani hi pfukeni teta tiko ra hina man mi kota tiko ra hina man swi yoyi twanani Mohashi ka ha ku tlanga xinavetiso kwalani xa TV license TV license ya SABC leyi nga bindzu ra mfumo ne so ni ti vutisa ku hi fike njhani ka ku va na tishopo leti ti xavisaka ti-TV Mohashi ho fika u humesa mali xava a va ku vutisi TV license a va ku vutisi nchumu munhu a vona like swi fika a swi fiki swi tikisa wo mfumo wa wu rilaka hi ti-TV license masiku hinkwawo ke i ntiyiso ngopfu sweswo i swilo leswi vanhu la tikweni ra hina hi nge le ku hlulekeni hi swona swa ku landzeleriwa nawu ene swi nghena swi ka swi suka kwale matiko ya le handle kwale swi nghena ko kasi a va cheki ke hi ku sweswiwani hinkwako na loko mo nghena tixopeni ta kona xo sungula mi ta kuma va xavisa ti-TV tetiya to pfumala maphepha to loko i xava a wu xavi TV license. Number 2 va lava tirhaka a va na maphepha ene a hi nandzu ku thola vanhu va le handle mara vanhu va le handle va fika va va na maphepha ku ze ku ya va na ti-TV show leti ti yaku ti ya lwisana na swilo leswiya ku ri ku na mfumo wo hi woxe mara ku ya huma ti-TV show leti lwisanaka na swilo leswi hinkwaswo hi fika njhani kwala ka tiko leri ntiyiso ngopfu ku hikokwalaho ka yini ku swi famba hi sweswiya swa vavhimba na vayinini ku ve ku na milawu ku na vanhu lava va fanele va tirha va landzelerisa ku vona ku milawu ya landzeleriwa kambe a va le ka swona ene mina ku swi vona xikoho xi nga kona loko vo va lava va ti-TV show letiya kun'wanyana loko va lava matimba ya law enforcement yo hi yoxe yi ala ku ya hi ya vapfuni ene vi nge vi na matimba tanihi TV show se mi ta swi vona ka Banana Republic mpela mi yingisela hi la ku bula na Ghana ni vona a tsala ka X aku tanihi tiko a hi se fika kwala ka ku va hi va Banana Republic loko byo hi va Banana Republic swi vula ku hi were a failed state se ku ya hi ra hi se fika kwala kambe hi ta twa ku i angula ku yini hayi no enkoma mi ri na xikosi kwala ka xikokwani Mohashi mane xikosi kwala ka xikokwani Mohashi xikosi na 0860 na kona ka Afrika wa vulavula makumembiri na minute ntsena ku bile awara ya 12 a ringeteni lava hakuna munhu la 0860 na kona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandela un'wana mingiseri lo nhleka ikona njhani buta mina ipfukile ngobona
hayi pfukile mani la ku vulavula leyi nga humelela mugangeni a na swi twisisi khalanga ku humelele yini 4 to 5 years ku ceriwe ti-storage la a dandla ti endliwe ti-storage a ku na laha ti chela kona sweswi mi loko eka n'hweti ku karhi ku le ku endliweni ka ti-pit toilet se a na swi twisisi kahle kahle ku humelela yini ende xa vumbirhi ku le adani kambe adani a va ku yini a va ku va la ta mi nghenisela mi fana na hala lokuxini hala nkowankowa swi endliwile sweswo spoye sweswi va le ku endleni ka ti-pit toilet kokwala man'wana storage a na swi sweswo a swi na nhloko a swi na ncini va na ti-pit toilet kumbe va la ku ta mi ndlela leswi va nge ri ti-septic tank ti-pit toilet vo chela a ni septic tank na ko ceriwa n'wana mhani ku ndliwa thangi ra ku loko n'we mi flasha swi ya kwalaha lela ti fambisana phayiphi yo endliwa yo ceriwa goda yi famba na yona ku fana yona hele kumbe ngwa mi ta tsakela yihi hi ku adani mi tshama mi ri hamati leyo flasha yi ta mi hlupha a swi kahle sweswa dani munhu la nge dani a ku na mati wo hemba mati lama hi nga nyika hi mfumo wa gazangu va khale mali a yi tshama hi hlupheka hi mati thangi leriya ri tshama ri ri na mati leriya mambirhi makulu emareni robert loko endliwe it was 1978 ni swi langutile swilo leswiya mati lama khalanga a ya fika va Juliusburg va bona va sidani mandlasi se ku nghene mfumo lowu 1992 va ha makumu mandlasi yo no hi dani na nkwangu a mi lo boxetela n'wina kwala dani ivi swi endlaku mati ma nga ha fambi boxiwangi sweswi ni lo mi byela khalanga ku endliwa va ri va endla mainline wu ri ku holo wa wisa va Juliusburg va bona va sidani va milasi i nga cela mainline xikarhi ka papa sweswi va ri wu ferile movha ti famba hala ti famba hayi swa vava ku feyile yini hi tshamaku na vona loko swi katsa election va vhota wu mfumo holo va karhi va sungule hume mara n'wina mi ri ku feyile yini ku feyile phayiphi ya mainline loko mo ta khalanga dani tanani mina ta vona mainline loko va nge hawu ya ri ku endliweni wa phayiphi yin'wana leyikulu mara mainline a wu ri kona ende laha va loko fanele va famba hi kona i rin'wana rin'wana yi nge ri endli nchumu a ku valent bros loko yi endlela mati lama a yi zangi ta hi kona mara lava va ndlaku sweswi va lange koho khalanga va xi vona xikontiri a ni ku na line laha xikarhi mainline wu famba the way ku fana na ku kaka white line ya mi vona loko se ku endliwe xikontiri exikarhi ka patu se va maintaina njhani a ni swi tivi loko va ta ku byela ku i ti-project kahlekahle na kusana yi onhelaka ma vona BEE leyiwani leyi ANC yi fikaka yo yi onhelaka kahle hi nge ti ku ninge nchumu na mito hi ku mito sweswi ni vulavula hi ku na vanhu lava maintaina swikolo loko na problem endla swi i karata yo BEE so leswi a swi endla hi public works se public works va yi nghena nkarhi kona a mi tshama ni ku vona EPWP phela EPWP yi dlayaku public works ku va loyi a yi koti ku tirha kuna va endla xikontiri laha dani ka xidzohona xin'wana se xi na 2 months public works a yi fanele yi teka u tine mandza yi va endle xidzohona xexele laha ti khumbile ku ti nghena ti tsandzeka ku famba laha dani a ti fambi so famba khokaya a va swi tivi u fanele va endlela kambe khokaya hi leswiya swo ya hala na hala na hala hi sweswelele mara leyi mi nga sungula hi yona yi na nkoka swinene yi fanele yi langutiwa yi landzelerisiwa ku twisisa ku kahle hi loko xiyimo xi fike njhani ka ku hi va ka xiyimo xa muxaka lowo kambe mi tiri tani kesi ri tlhela ra ributo wa mina hi swona kala inkomo 0860002543 la Aden village la hi laha vo tala va lava nga mathicara ku hehliwaku van'wani va vona loko va tlhelela lomu va humaka kona va siye swihlangi laha a ni tivi swi na ntiyiso ku fika kwihi hi ku a va ri vadyondzi va kha va ringeta ku dyondzela vudyondzisi va ri laya a tivumbeni se ku hehliwa ku swi tano ku nga ku ri ntiyiso ka va hi tweni ndoming se ri nhlekani papa mpfukile hi pfukile hi nga vona papa na pfukile a khensa a ni miri a hi ku duma ku va mavonelo ntsena me a ni kombela ku vulavula hi patu ra kusuka ra chula manji ku ya Manyeleti vutipheto swi komba ngi government ya hina yo yi le ku himamiseni ka rintiwo because na sure ku a va te patu lera i ra Sanral yi ri vuyisela ndzhaku ka masipala futhi ene va te budget ya ko yi ta va ka 2025 na 2026 Woodpet na mthembisa mina ni nga tipfinyingi futhi a hi rindzeni 2025 leyi hi chapula sweswi hi ta tlhe ya vuyela ka yo 2026 a xi kona xi nga ta humelela Woodpet
hikokwalaho ka yini mi ku a mi ti pfinyingi mi fike njhani kwalano mi vonile ku dyiwe mali ya kona ku ndleke yini? No, swa mhaka ku fana na timali na swin'wana swin'wana nga ka ni nga fiki ku a na mboni na swona. Yeah. Mara Bootpet loko mbuka ndlele liya a hi lembe leri i malembe nyana. Ni byeleni siku rin'wana tshame ni vulavula na premier hi tindlela leta hala Bushbuckridge la a Cornhoek premier loko va vulavula Yeah, a Cornhoek. ku na ndlela rin'wana va vulavurisaka swo premier loko va vulavula hi a Cornhoek ku ya a Manyeleti ane So ku tlhela ku va i pato rin'wana leri nghombelaka rona mi nge thola mahaxi ku ya Manyeleti mapatla mambirhi hiko ku na khona laha ma fikaka ma hlangana kona loko se ya thola mahaxi a swona ya hi ro leri ni vulavulaka ro Bootpet. se n'wi mbula ri ro suka a ri Cornhoek ni vula lera kusuka lera a Bethel Zoo. oh ra ndlula Hluvukani. Yeah. Straight vele ra na xikontiri. Bootpet ku ya na ntiyiso no mo buka leri nga le a Belvedere. Ni ri nyika only 2 years. Sale sir moshekini Bootpet because ni famba ko hi xitalo. Leswi va swi endlaka ni swa ku swo ka swi nga chekiwi kumbe lava va ti inspector a va inspect swona a ni swi twisisi Bootpet because na ro leri vulavulaka hi ro sweswi a hi ra khale patu ra renkiwini mara marifoni swa se ku endlekile. Bootpet no ri lava ti taxi leti fambaka everyday ti suka Hluvukani vo share light lot ya Cornhoek. ka mina na vona va fanele va ti organizer tani association va vilela va kombisa ku nga tsaki hi xiyimo xa muxaka wolowo a va ta va yingisela. No lexi vavaka Bootpet look like Bushbuckridge ngoya hi homa site lama hala ka yena ngi swi swa ku sungini because a yi participate ka nchumu ka swilo swa ka radio and maswitwa giyani va ri la hi mapatu leri na leri ra lunghisiwa hala mara ka hina kumeli wi ava nga hembanga budang yo tira ku cina xibelani because I participate ka nchumu na metwini kahle mana kahle na metwi kwalano ni le kuteni ni mukhanselara wa kwala Bushbuckridge ni le kuteni ku nga ri khale mi ta swi twa swi ta lunga swi swo tala kwalano la ta jikajika ni vona kahle xiphiqo xi le kwihi swi ta lunga mingiselo mina swi ta lunga. No ti nga khensa ngopfu Bootpet loko ku ri swi ta lunga. Inkombo to mina inkombo a hi tweni ku mangavisa va awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini a hi amukelani bonge n'wan'wana ti maluleki ya bonge. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela nangona ku Afrika wa vulavula a hi ku twimisi ro mina sweswo timhaka ta ku va Democratic Alliance va vilerisiwa hi timhaka ta ku Holobye Buti Manamela va thole vanhu lava hi ku ya hi voho va nga na mapapa loko swi ta ka timhaka ta ku a va fanele va tlhela va ya tirha ka tisita hi ndlela leyi vengera a swi nga fanelangi ku swi va tani hi ku vanhu na vona va nga thoriwa la va na mapapa lama va nge le ku jikajikeni na vona hi ndlela yaleyo van'wani lava nga tsandzeka ka masipala wa Emfuleni lowu nga va mahungwini swinene hi timhaka ta mintlhontlho yo hambanahambana ku katsa na timhaka ta Nkululu ti nga hetela ti hlupha swinene loko hi ya ka masipala lowa wa Emfuleni se vengera a swi fanele swi langutiwa hi vuntshwa swiyimo swa muxaka walowo kasi yin'wani mhaka leyi lavaka ku hi twa n'wangulo wa n'wina va Rise Mzansi veri ku kwetlembetana xikarhi ka African National Congress na Democratic Alliance eka GNU hi swona swi endla ku nxungeto na ku nga tshamiseki ka tiko eka matirhele ya siku rin'wana na rin'wana se hi lava ku ta twa n'we hi ku kwalano ke miangula mu ku yini hi ndlela yaleyo nhloko ya xikolo hi hliwa ku va a ringete ku xanisa un'wana wa 17 wa malembe hi timhaka ta swa masangu se xivutiso ku ta va ku ri ku hi ku vona ka n'wina mi vona ngeti swi swa muxaka wolowo swi nga endleka ke nakona loko ku ri ku swi nga endleka swi nga va swi vula yini leswi kasi va Khosatu veri Lieutenant eka General Nhlanhla Mkhwanazi a va hambane na timhaka ta minhlangano ya vatirhi andaka loko general va chayiwe va kha va vula leswaku ongeti swin'wana swa leswi onhaku eka minhlangano ka mintirho ya tiko hi ku angarhela na le xiphoriseni hi ku kongomisa
eminhlangano ya vatirhi n'wina mi ri yini hi le ka 0860 0025543 mi nga kandziyisa rito eka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yoyoleyo na mhaka liya ya bava lava na yo ha yi sale ndzhaku ni tshemba ku siku rin'wana hi ta kuma nhlamulo ya yona se a hi tumingiseri 0860 0025543 kandziyisa rito 0657443911 na tshembisa na ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi u kayelele eka Afrika wa vulavula ni ve evictim ya theft ka mehe ni supply muganga hi mati ku na mali un'wana wa matimba la kwala na a nga rhumela vanhu ku loyi a endlaku the same business ya ku supply vanhu hi mati la mugangeni u ni yivele epompo ni vuya ni ya report case emaphoriseni eventually maphorisa after ku hi mhaka ku na matimba mali lwakulu wa ku za ku ri va ni pfulela case swi ze swi boha ku ri ni hlangana na station command eventually va yi pfule case ku yiwe ka mali loyi va fika va yi kume ngopfu hi tekiwa hi police station a ni swi tivi swa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yime handle palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula enangonako Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela xana wena n'wangu wa wena wu ri yini hi ndlela yaleyo ke a hi ku tumingisero wa Munghana Lonene FM 0860 0025543 nongonako Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tekeni loyi ya rimingisero wo sungula hi loyi inhlekani Hayi bothete mjane hi pfukeli mjani bota mina pfukeni a kenza va na papa xilova kwini ka kwala ka kale bothete a na ku angula leya ya nhloko ya xikolo ya ku xanisa n'wana hi timhaka ta masangu wa 17 years ko tala ni vana lava hina lava hi vona ko tala mi kuma ku va challenge mathicara and then loko thicara u ri challenge thicara i munhu na yena u na ku navela ka nkarhi wun'wana masipelisi so hi nga yi hehla hi ku principala va n'wi xanisini hi timhaka ta masangu mi kuma ku a ri nga ro sungula ku na leswi a va tshembisani swona mara mingisero mina mi ti twile ku mi te yini mi te i munhu na yena wa navela mi vula yini ni vula ku na yena u na ku va u na ku yi veka miehleketo a yi veka miehleketo ka n'wana vana lava hina botpet moni la ku zama ku yi veka hi ndlela leyi vana lava hina ka nkarhi wa sweswi ne va na ku xenga mathicara kambe mi le ku hlamuleni leswi ni vutisaka swona a yi veka miehleketo ka n'wana na hi swi ni vutisaka swona a na una ku navela hi munhu botpet hi botna mani twa van'wana ni nge mi pfumeleli mi ya mahlweni mi vulavula n'wana ya lolo ka zava hambi i munhu hi fana na yi veka miehleketo ka n'wana yo mpfuta swo yini tanana na xivangelo xin'wana botna a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani 0860 0025543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM munhu a yi hi voko yini va ku i veka miehleketo ka n'wana 5117 ntswintswa swi i veka miehleketo ya yina kahle i va ri hana miehleketo no vula loko ku ri xikombiso lexi xi nga koho xa mulumbi wa xi na ntiyiso hi voko yina 0860 0025543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni loyi a ku na munhu la 0860 0025543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM
xitiviso xa nkoka eka tinqambi na xiyimbeleri loko mi rhumela tinsimu ta n'wina eka Munghana Lonene FM ku laveka vuxokoxoko lebyi landzelaka: vito ra nqambi leyi mi nga tirha na yona eka risimu kumbe tinsimu teto, vito ra risimu, muxaka kumbe genre ya vunanga bya n'wina, timinete ta risimu, ISRC code, SAMRO code, vito ra muhumelerisi kumbe vahumelerisi va risimu, composers, publishers, siku leri risimu ri nga humesiwa hi rona, tiko laha risimu ri nga humesiwa eka rona na ririmi leri tirhisiweke. Rhumela vuxokoxoko lebyi eka email ya mashilakl@sabc.co.za. loko risimu ra wena ri tlanga emoyeni, kombela interview eka chaukem@sabc.co.za. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. 0860002543 nangona ke Africa wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM makomandela ya mkeleni mingiseri nhleka Nhlekani papo. ai epfukele ngoba Nene epfukile mi vulavula na Mantina ne kusuka ka Kisa John. Na va ni la ku ta hlamula mhaka leyi ya principal na n'wana. So leswi a nga swi endla a hi swona kahle kahle. me vula leswa nga ndla yini swona leswo so inana n'wana so navelana na n'wana ni nga vula tani. okay Mihleketo ya kahle hi ku a yi khali hi vulavule hi swona lona vhiki leri hi vulavula ku hi vo papa va nga endla yini hina va mhani hi nga tsakisa hi ku vo papa va endla yini. So ni ta mu vulavula un'wana la nga vulavula na a ku na yena principal u na ku navela. Swi la ku vula ku a yi sirhelelekangi loko papa wa muta a vulavula hi mhaka ku hi ku na ye principal wa navela u lavela n'wana wa yena firstborn futhi a hi firstborn hi ku yena u na 51 a hi firstborn ya yena ma swi vona nyana. So na vona va papa laha ku la ku vula ku na le mutini wa vona a vana va yena a va sirhelelekanga or wo endla nsele a handle ka yena wa va sirhelela na kali abuse leyo. Kahle kahle a ku laveka ku tiyisiwa nawu kahle kahle hi mhaka ku mhaka leya ya ku hi ku xigwevo xa ntambha a xi vuyi vo tala va ta fa vavanuna va fa va nga endlangi loko no ku zonda ni ta ku dlayisa vele ni ta ku nyikela mara a hi fanele vo papa va hina ka hi kombela ku mi ti correcta ka papa lava a va vulavuli kahle vona va nga ni tlhava mbilu loko va ku principal u na ku navela swi la ku vula ku na yena wa navela laha handle vana va yena na swona khensa papa ya swi ni khoma kahle na metweni mani inkomo 0860002543 ni vula ku wa yiveka mi vula ku yiveka ai kona 0860002543 nhlekani mi amukele ka Munghana Lonene Sikani Butpet sikani eka vayingiseri hinkwavo akhensa Butpet a ri na xiphiqo xikulu loko hi ri na vavanuna lavaya va ku fana na papa lava mi ta ni khomela ku swi vulisa leswi the way va vulavurisaka xiswona a ni tivi ni tiva ku hi vona swipapa swimanimani a ni tivi ku va hleketa kahle hi vulavula hi n'wana wa le hansi ka malembe ma 18 la then a hlamusela ku ri principal va na ku navela vadyondzisi loko va ri exikolweni i vatswari va vana loko va ri vatswari va vana va languteriwe ku va sirhelela vana va vona lava va nga eswikolweni hikokwalaho hina vatswari loko hi yisa vana eswikolweni hi va hi ri free hi tiva ku vana lavaya va na vatswari van'wanyana lava va nga le ku va hlayiseni. So loko ku sungula vatswari lava va nga xikolweni va navela vana a ni koti ku twisisa ku u hlamuseta ku yini hi ya njhani mahlweni ha ri na vavanuna lava va nga sirheleli ku vana eponcini luya nkulukumba hi pfumeleni kambe xivutiso ku ta va ku hisa ku yini mahlweni hi lexi xiyimo n'wina mi angula ku yini Butpet a hi dyondzisaneni emugangeni leyi hi tshamaka ka yona na
tanihi vavanuna a hi ringeteni ku vulavula swilo swa ku aka swa ku hanya loko hi tshami swin'we ngopfungopfu a ku hlayisaneni ka vana ni vavasati loko hi langusa swilo leswi swi humelelaka ngopfungopfu aka province ya hina ya Limpopo swi tikomba swi ri karhi swi yelana a ku xaniseni ka vana ni vanhu va xisati so a hi dyondzisaneni tihosi ta hina ti non-profit organization leti hi nga na tona a hi yeni mahlweni hi dyondzisa vavanuna ku nga ri vavanuna ntsena hinkwenu ka hina a hi dyondzisaneni ku matikhomelo lama manene a xikarhini ka kumbe xani vumunhu a byi vuyi a vanhwini ya nimitweni na khensa swinene na khensa swinene tlhelo ri nga tana ro veri vumunhu a byi vuyi a vanhwini leswiya swa mi nga botuluwa veri vumboti man valava vete hi vumboti man ai kona man swi lava mi swi hleketa kahle ni vula ku amukeni n'wana mingisirilo nhleka ye butiphet buto mina minjhani ifukile hi nga vona epfukeni i cawuke kwala ka malamulela hi la ku phawula nyana ka leyi ya nhloko ya xikolo leswo phawula mi swi kuma kwihi ririmi leri fanaka ri fika ai ku phawula swi ku hava hi Xitsonga swi kona sweswo kambe yana ni mahlweni ya butiphet a ni karhi ni yingisela mhaka leyiwani ya nhloko ya xikolo loko ni karhi ni yingisela yi lava hi teka kahle hi nge se veka ngopfu eblame okay loko ho swi xiya maendlelo ya kona lawa swi endlisaka hi swona mhaka ya tifoni xikolo xin'wana na xin'wana na kwala ni nga kona xikolo lexi nga kusuhana na xona etikweni hi nga loko va ku tekela foni va ku yi vekeni yi huma hi 500 rand mi kuma ku principal wa vanhu hi ku sweswi swi cince ngopfu swilo ka ri hava vanhu va ku tshembeka a nga kumeka a nga endlaka na nchumu mi kuma ku n'wana wa xikolo hikuva a tekeriwe foni swi fikela swi nga n'wi vavisa va a hleketa mhaka ya ku rihiseta a swi tiva vana va tlharengu vana va sweswi a va nga fani na hina swa crime a hi ri kule ngopfu na swona wa swi tiva ku loko u fika a ku u yi khomile a swi nge endleka a nga ti ku vava principal that's why loko yi languta yi lava a thorough investigation a yi lava ku va yi tekeleriwa ku ri pela principal u endlile leswi xin'wana lexi nga kona loko mo swi xiya ka department ti-case to tala hi twa ku swi humeleli ofisini mara a hi ti-department yi ta na ti-protective measures a xikolweni swa pfumeleriwa ku va na tikhamera ofisini yin'wana na yin'wana swi pfuna na protection ya kwala xikolweni sweswi n'wana a ngo u khomiwile a ku ta kota ku yiwa aka khamera yi ya languta nkarhi lowu a vulaka wona ku u khomiwe hi wona ku xana swi humelerile na mo languta ti-case leti ti nga kona a swikolweni ta ku yiviwa swakudya and everything a ti koti ku boxeketa loko a nga khomiwanga hi voko swi to hela swilo hi ku department a yi na tindlela leti nga kotaka ku sivela ende swilo swa pfuna a ni tirha ni ri phorisa mina lomu ku nga kumeka ku na tikhamera ti-case leti ti fambe kahle ngopfu se mi ringanyeta ku yini la mi ringanyeta ku lomu tihofisi a ku fanele ku va na tikhamera sweswo ni le ti-police station a ti ri kona a hi tivi ku va suselini that's why mi kuma ku government ya hina a yi la ku lwa na corruption at all cost yi siya mavangwa lama endlaka yini ku ri ku tshama ku na vanhu vo tala va nga hlongoriwaka va nga endlanga nchumu se mhaka leyiwani a yi lavisiwi kahle n'wana a nga kwatanga na ni tiva ti-case to tala botiphethe va mhani va kwata ku nga humelangi nchumu hi ku tshama ku khomiwa munhu kwala mani yi tirha kona endzhaku ka nkarhi a ya vula ku a no la ta n'wi twisa ku vava a nga ni pfinyangi hi ku a nga ni hakelanga ende a va nga twanani nkwakalani
se swilo leswi swa hanya emisaveni leyi hanyaka ka yona se swi lava ku department a yi endli tindlela ta ku sivela swilo leswi swi nga vi kona a yi kaneti va koho lava nga swi endlaka mara va kona lava lumiwaka va nga endlanga nchumu ni tshama ni ta na yin'wana case ya mhani wun'wana a kuma mali ka magistrate Malamulele ya n'wanuna ya ku sapota n'wana the very same child a ka sapotiwa ka magistrate Giyani loko se mi lava swi loko a nge kumi vana n'wana un'we a ri wa vatswari vambirhi se a ku fanele ku ringesiwa hi tindlela hinkwato ku ti-loophole leti nga kona hi sweswi un'wana na un'wana u ta vula ku u pfinyiwile u ta vula ku u khomakhomiwile hi ndlela yo ka yi nga ri yona ku hava lexi nga ta fika xi ku mina botiphet a hi ri swin'we a ri n'wini mi ni khomile iva n'wina mi kaneta loko ku ri hava lexi kombaka ku pelatela va nga pfumela swi ya hi ku magistrate kumbe jaji u ya swi vonisa ku yini mi fela nandzu ka mi nga welanga se a ku ve na a hi languteni ku loko ho pfumelelana na n'wina ku nga va ku nga ri swi nga endlekangi kumbexana ku ri na ku khunguvanyeka a ku fanele ku yisiwa ku yini mahlweni laha mhaka yi lava vatswari va tshama kahle na yena n'wana wa vona u ta va pfulela leswi nga tiyisweni ku a yo kwata na vanghana va yena van'wana va kola va nga va ka va tiva ku humelele yini kumbe a ku humelelanga nchumu a yo kwata swi nga kota ku va swi hi pfuna hi ku once principal wa vanhu a ya a tekiwa titiwo future yi herile ende mi kuma kumbe a nga endlanga nchumu and u na vana u na ndyangu se timhaka ta ku fana na letiwani ti lava ku kumeka ku va na tindlela ku a xikolweni ku nga vi na laha ku nga humelelaka nchumu swa antswa va ku a swi ri a handle ka xikolo kumbexana na kwalaya laha swi nga hoxeka kona i ku swi pfumeleriwa ku n'wana a ya a hofisini a ri yexe hi ku i swin'wana swa leswi a swi fanele swi papalatiwa swa ku n'wana a ta hofisini a ri yexe a va tiva ri vanharhu a ri tiva ri vambirhi a va tivi sweswo hi sweswo swi kumeka ka swi humelela emisaveni va ri munhu u fanele a va na a witness se a hetiseleni loko ko va ku ri ku i ntiyiso ke swona ke swi lava ku hisa ku yini mahlweni loko swilo sweswo swi va swi ri ntiyiso a ni nge tshuki na kan'we botipete ni yime na swona voko ra nawu ri fanele ri kumeka ri teka ndhawu ri ta teka njhani ndhawu ku ri hava vumbhoni ku ri hava tikhamera leti n'we mi nga vulavula hi tona ku ta va ku ri hava vumbhoni mara loko se ku na laha swi nga endlaka ka principal a fika ku u swi endlile na pfalo minkarhi yin'wana ya ku byela ku u hoxile na mitwa u fika u pfuleka ni tshemba ku loko u fana na mina a la kona u nile a ni va byela ku I've done a mistake ni mitweni papa imani twa van'wana ni mitweni khetseli tlhelo rona mi nga ta na rona 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene na FM makomba ndlela a hi amukele n'wana mingiseri lo nhlekani a hi khalanga Mfukeni hi Mfukeni njhani papa a hi Mfukeni a kenza ya a ni lava ku dlamba leyi ya ti-complaints ta DA na man'wani mavandla ka timhaka leti ta ku thoriwa ka vanhu lava sita lava ya ku ri problem ya mina khalanga mina I don't have any problem loko ti-political party including DA va vulavula hi timhaka ta ku nkarhi wun'wana ku fanele ku nga thoriwi vona lava va nga thoriwa sweswi mara loko ku ri ku a vo hehliwa ntsena because loko wo munhu a nga thoriwi hi mhaka ku i na papa mara a nga chajiwangi it becomes a problem because ANC yi na policy ya ku un'wana na un'wana lowu a chajiwaka i stepa aside until a ti basisa so as long as va nga chajiwangi swa yi tikela ANC ku yi nga va tholi vanhu lavaya loko ku ri ku ve le ku qualifyeni kumbe loko ku ri ku vona va va deploya based on deployment committee ya political party leyi ka ANC ku khalanga a South Africa hi hava vanhu va neutral hi leswi hluphaka
vanhu va neutral va lavengi a va belongi ka political party lava hi nga na vona hi lava vo ka va nga ri ki ti-card carrying members ta political party mara va tsakelaka ku party yo karhi a yi teki mfumo mara va nga ri ti-card carrying members unlike ANC laha hi swi tivaka ku loyi it's a card carrying member ya ANC then loko a thoriwa swi vula ku ri ANC yi nga va yi n'wi forwardini but then a hi chekeni ti-skills ta vona ku ri va qualifya na ti-qualifications ta vona va qualifya na because liya ya papa ntsena khalanga a yi nga hi pfuni ku hi nga va tholi and political party yin'wana na yin'wana leyi tekaka mfumo yi lava ku advance ti-policies ta yona loko yi famba yi kha yi campaign yi na policy ku ri ka education hi ta swi endlisa ku yini then yi na vanhu lava yi va langutaka ku yi lava va fika va phusha ti-agenda ta party yaleyo ka mfumo hi ku deploya vanhu va yona hence ni ku ri a swi hi pfuni ku rila mara va nga chajiwangi loko ku ri ku na evidence ya ku vanhu lava dye mali va endleni a va pfula vulandu ivi a va chajiwa automatically they step aside swi va swi hi oloverile hi ku loko va nga ri ku chajiweni hi ku i na papa loyi endle 1 2 3 loyi endle 1 2 3 khalanga a swi le ku hi pfuneni ka nchumu sweswo twanani va ku wun'wana wo sungula ku ya hi vo veri ku na kulukumba Oupa Nkwane ne a ku ri municipal manager wa le Emfuleni local municipality a Gauteng ku na Comprio forensic report leyi kombaka ku ka va nga fambisangi kahle timali ta ku tlula kwalomu ka 872 million eka masipala wa vona ivi va tshava n'wana wa vona va nge ri ku na Lehlohlo Masuga loyi a nga tshama va MEC a Limpopo a tlhava deputy speaker ku va na timhaka leti ta ku veri a swi fambangi kahle ka swin'wana ka xiviko lexi xa Murara forensic report lexi kombaka ku kwalomu ka ku tlula 4.4 wa mamiliyoni ya tirhandi a ti fambisiwangi kahle hi timhaka ta minjhekanjhekisano kumbe ta ku tivisiwa hi timhaka ta Makhado Musina special economic zone hansi ka khampani liya ya Mahuma Group se i swin'wana swa swikombiso leswi nga le ku tshayiweni va ku munhu wo fana na nkulukumba Zukile Mvalo sweswiwani i deputy director ka general la langutanaka na timhaka ta nhluvukiso wa vuswikoti skills development eka ndzawulo ku sukusela hi 2017 kambe muhleri wa tinkota auditor general wa Afrika-Dzonga u kume swilo leswi swi landzelaku leswi a swi fanele swi lawuriwe hi yena hi nkarhi walowo ku fana na ku sita liya ya services ya 2023-2024 ku tlula kwalomu ka 193 wa mamiliyoni ya tirhandi ya tirhisiwe swi nga fanelangi se nxaxamelo wu kona leswi ni vulaka swona khalanga i ku vuthala byi nga va byi ri kona na mbyana loko yi kha yi nohetela ku ri na masema ya mpfundla loko yi nga wu khomangi mpfundla mi nge fiki mi yi bela mavoko forensic report kasi ko va ku mina ni yangi ngopfu xikolweni kumbe ni nga swi tivi loko ku ri na forensic report leyi nga kona yi kombisa ku 1 2 3 yi helela kwalano na a ku endliwi nchumu xa n'wanchumu wo helela sweswo swa ku ka khalanga ku na forensic report ku ri i dye mali ya SABC nothing happened a swi hi pfuni leswi ni vulaka swona ku ri forensic report yi kona leswiwani swi kona swa Masuga hi swi twile mara a ku endliwangi nchumu lexi a xi ta endla ku va chajiwa then va stepa aside as long as ku ri na report leyi yo ka yi nga auctioniweki yo ka yi nga yisiweki amahlweni a swi hi pfuni nchumu because to us it remains an allegation na loko ku ri ki kona that report because report a yi fanele yi vula ku way forward hi loyi i tirhise mali a nga yi tirhisangi kahle then a chajiwa then a hi fanele hi kha hi vulavula ku ri ANC yi n'wi protecte ku a nga chajiwi mara ka report ku vuriwa ku a chajiwi 1 2 3 a fane a chajiwile hi la problem mi nga kona ene DA na ti-political party tin'wana khalanga loko va ri na ti-report tete a va heti nkarhi ku ya ka va magistrate ti-police station i kangani ti-political party va kha va pfula ti-case va pfulela vanhu why na va nga va pfuleli kasi hi ku va khome ti-forensic report
argument ya mina yaleyo ya ku a swi hi pfuni loko mi ku mani a nga thoriwi because ku na forensic report mara leyi mo ka mi nga yisangi emahlweni ku munhu lowani a ze a byarha vutihlamuleri because the-political party na the-opposition party i ti-watchdog va fanele va endla ku va na accountability mara loko mi khome report leyi nga ta hi pfuna yi nga ta pfuna tiko ku hi swi tiva ku loyi i xigevenga a nga fanelanga a thoriwa ivi mi nga ndzi nchumu hi yona loko ku the-political party leyi a yi n'wi deployile yi le ku n'wi protecteni mara n'wina mina information ntirho wa n'wina i yini loko mi famba mara minkarhi yin'wani mingisiri na sweswo a ku ndliwi nchumu kambe ku na swin'wana leswi na hina tanihi rixaka kumbe tanihi vanhu na vala loko hi languta ku ve na malembe man'wana swikolo swin'wana swi tirha kahle loko swi tirha kahle ivi mathicara ya ko ya teketeriwa ya va ti-principal kun'wana ya va ti-circuit manager sweswo swa ku taniya kambe va nge ti va ta teka xikolweni lexi ku nga tirhiweki nchumu va ta mi teka kona va ku hayi no famba mi ya fambisa leswiya ni mi nyika xikombiso laha hi masipala wa eMfuleni loko mi ya u lavisisa khale u ri mahungwini na hi nkarhi wa president Zuma va yile va fika va ku va endla swa nkululo a swi tirhangi ku yena masocha na hinkwaswo leswiya i mani loyi mi nga n'wi tekaka mi ku hayi no i huma kwala se hi ta kota ku ya fambisa swin'wana ku nga va kumbexani a nga ri kona hi ku ya hi n'wina mara loko ni twisisa leswi mi vulaka swona i ku ri masipala lowa i khale wu ri na ti-problem na sweswi wu nga va wa ha ri na ti-problem the-question i ku khalanga hi hava vanhu a South Africa na lava va nga kona ka ANC kumbe vo ka va nga riki kona ka ANC lava nga kotaka ku fambisa masipala na va nga va ri kona mara va nga hanyeriwi point ya mina i ku lava va hanyeriwaka loko va fika va mesapa hi na vutihlamuleri bya ku yima hi va susa hi ku ya hi tiripoti leti nga kona ku ta sala ku nghena mani is a topic for another day mara the question i ku ri hi va reprimandile vanhu va lava va le ku hi onheleni ka tiko why hi nga va shift hi nga va isolate na because loko hi tshama hi ku ya ku ve na 1 2 3 ka masipala luwa a ku endlaka nchumu swi to tshama swi ri amahungwini swi to tshama swi ri garingani wa garingani mara hi fanele hi va na way forward tanihi rixaka tanihi tiko mina na wena hi nga xikhayama mbuti hambi ho voice khalanga ku halanga ta yingisela mara political party ti-opposition party va voteriwile va na matimba ya ku yima against anyone loyi a endlaka swilo swa corruption va hi komba swona hina ro hoxa hi twa ku mani n'wana endle yini mara kumbexani ku nga va ku ri yin'wana ya ndlela ya koho yaleyi ya ku va tivisa ku hayi mi nga ya ma thola munhu wa swona mara a ku forensic report yaleyo why va nga yisanga mahlweni na yi twa le ku mi nga n'wi thola na mara why va nga yisi mahlweni because a swi ni pfuni ku mi byela ku i nga n'wi tholi mara i ri i dye mali mara a vula ku a ndliwa nchumu kalanga ndliwanga nchumu kalanga i le ku dyeka mali i le ku onheni swi vula ku loko i orha ndliwa khampani wi khamba loko protecta khampani wi khamba i ncini xi va tsandzisaka ku report yaleyo va nga na yona va yisa mahlweni ku vona ku vanhu va lava va yi nge heli leyi mani ya ku mahungwini kambe xivutiso ku ta va ku na vona vinyi va yona vandla rero va tsandze yini ku yi landzelerisa va ti protecta ku hava khamba leri nga ta vula ri nga ta ku yima ri ku na loko i vuya i dye swo yiviwa i nge vuli ku tiko ra South Africa swi tiveni ku n'wana mi wa yiva ni dya swo yiva i ta protect nemetweni ayi kumeni mange misava i minete ku bela wara yan'we bonge n'wana timaleke nhlekani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi khalanga na Ncindane ka Afrika wa vulavula mina Francis kuna kula Pitori Makaunya ni lava ku ta angula leyi ya hloka xikolo wa ku xanisa n'wana wa xikolo ni vona a kandziyele timfanelo ta n'wana loyi hikuva i n'wana wa yena i n'wana wa yena ande yena tanihi nhloko wa xikolo hi yena lonkulu n'wi teka tanihi papa i papa ku phela ka yena vana va hina a va hlayisekanga khalanga eka vona hi fana na leyi nkulukumba loyi ka yi vulavula tolo ya ku ri mambalelo ya mathicara mambalelo ya vana ya nhloko ta xikolo a va mbali tanihi mathicara swi fana na mfundhisi loko a nga mbali tanihi kombeta ku ri yena lonkulu na timhaka ta na mali ku ri loko a xanisa n'wana loyi rhanga hi ku n'wi bribe hi mali ani na vona vana va xikolo a va ti hloniphisi ka vona ku ri vanhu lava i vatswari i swin'wana leswi hluphaka ngopfu khalanga inkomu swinene inhlekane Bootpack na Ncindane ntiyiso lesi general asuvulako Nhlahla Mkhwanazi ti-union
eka tindhawu ta ku tala vanhu va ku hlaya va ku tala va onheriwe mintirho hi ti-union loko union yi za yi nghena yi ku tshembisa swa ku tala leswi na leswi minkarhi ya ku tala ku nga swa ku onha mintirho ku swin'wana va swi phusha too hard ku fikela laha vathori na vo va karhalaku va decide ku mi deliza kumbe va nga mi deliza hi vile mi hlayile nyana loko mi joine union yo karhi mi hlayile minkarhi ya ku tala vuxaka bya mutirhi na muthori byi va kahle ngopfu loko ku nga ri na union la xikarhi moswi la xiyaxiya ka tindhawu ta ku tala u tlhela u jikela yo union yi ku xavisa nkarhi wun'wanyana hi ku nkarhi wun'wana ti-union tlhela ti jika ti tirha as ti-HR laha nga ku se manje ta ku thola tlhela ti ku caca tomi hi swona sweswo karhi a ri na given mawini inkomo ni ta nghena ka liya ya ku pfinya ka munhu luya wa mudyondzisi loyi a nga pfinya botpet lexi a xi fanele xi oloveriseriwa mfumo wa hina why se nge hi nga kumi dyondzo hi vona ku xivangelo xi le kwihi xivangelo hi lexi botpet swo sungula na wa South Africa wu ri munhu i na ti-right ta yena hambi i mudlayi hambi i mupfinyi loro munhu i na right ya ku va a kuma loyara a kuma na bail loyi a nga mudlayiwa munhu la dlayiwaka a nga na ti-right ma swi twisisa ene munhu mi kuma ku i twa ku vava i riperiwe n'wana i geyiriwe n'wana se mfumo wa hina ingaku a va fanele va cinca nawu swi nge heli swilo leswiwa hi ku loko ni ri xigevenga ni teta ni ri mpfinyi botpet ni khensitiwa ku na wa South Africa ni ti byela ku ni ngo ho no pfinya malini na yona ni ku na bail ta huma hi bail ene swi nga ndeka ni tlhela ni huma na wa South Africa na mina ni na ti-right se ni ta tshika njhani ku pfinya ku ri ku ni swi tiva ku ti-right ti kona loko ka ha na swilo sweswo swi nge heli swilo leswiwa botpet swi olovile swigevenga swa oloveriwa la South Africa hi swona swi ni taku a swi nge pfuki swi herile swilo sweswo loko na u nga cincanga i Samson Maswanganyi ni ri ka dzingidzingi botpet hi swona xumana inhlekana va botpet botpet ku hava munhu la nga thoriwaka kumeka basini n'wa tipolitiki un'wana na un'wana a nga basangi loko ya hi ntiyiso n'wa tipolitiki un'wana na un'wana a nga basanga swi na mhaka ku huma ka vandla rini hinkwato ti-department ku za ku thoriwa munhu swi boha ku va na swisolo ku va na wun'we la taku na swisolo ku va na political party leyi taka na swisolo ku phela luya a ni va tivana ku mali yi disiwa ku yini na ku fela na mavondzo ku se xa dya mali iyo problem ya kona yaleyo a ku na munhu la nga pfuka ka thoriwile a basini se a ni swi tivi ku swi ta endlisa ku yini langutani hinkwavo vanhu va lava va nga thoriwa 5 years yaleyi nga hundza un'wana na un'wana loko a thoriwa ku va na ku rila ende swi na mhaka ku u huma ka political party hayi ku le ku tikeni South Africa hayi ku le ku tikeni loko ni ri na mali ya ntorora hayi inkombo botpet xikalavetso munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela enongona ku Afrika wo vulavula ka munghana lona FM nako leswi hi fanele ku va na vukheta ka swona ku hi nga tsutsumeli ku fikelela swiboho matsundzuka mhaka yin'wana yi nga tshama endleka kwala a Limpopo mukulukumba wan'wana a khomiwa va ku he swi ngete yini ye a nga endla kun'wana loya a biya mirini i tswarise n'wana wa malembe ya le hansi ma swi tsundzuka i swa swa kumeka va ku na n'wana loya wa yena vanhu va Xikwembu ene vulaku ku va va n'wi pumbili kumbe va n'wi lumbini va n'wi lumbini aka kona ku swi vula ku na hi hinde hi koho kambe hi nga tsutsumeli ku teka swiboho hi nga se va na vumbhoni bya matlhelo hinkwawo kulukumba loyi ni n'wi voni a tsalanela ka X a ku hi nga va hi ri na mintlhontlho yo tala tanihi tiko kambe ku va hi va banana republic a hi se fika kambe mhaka nkulu leyi hi lava yona a ku ri mhaka ya ku va hi byela ku tanihi Rise Mzansi hikokwalaho ka yini va ri na ku khumbeka ka nkwetlembetano lowu langutanaka na vandla ra ANC na Democratic Alliance a hi amukeleni xirho xa huvo ya endla milawu tatana Makashule Gana kusuka eka Rise Mzansi tatana Gana nhlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lona FM enhlikani khalanga le ka vayingiseri va Munghana Lonene Afrika wa vulavula hina khensa swinene mani loko mi ti nyika nkarhi wa ku bula na hina kambe sweswi mi vuriwa ku mi le livhini hawa ku endliwa leswi hi nge i constituency week constituency period
leswi vulaka ku ri no hi fane hi endlela maybe ti-facility ta mfumo hi kota ku connecta na vaaki hi twa na ku ri swirilo kumbe leswi va vonaka ku ri hi nga endla ku antswa loko hi ri palamende ku fanele ku ri swihi. So i nkarhi wa ku ri no hi kuma feedback eka vaaki. So i nkarhi lowu hi nga le ka wo sweswi. Mara se swa hela ta tlhelela palamende hi ti-1 ta September. Ku na timhaka timbirhi leti ni lavaka ku hi vulavula hi tona. Timhaka leti ni nga vona mi kha mi tlhontlhana na van'wani ka X ta timhaka ta ku hi nga va hi ri Banana Republic. Kambe hi nga se ya kwalano a hi sunguleni na ka timhaka leti ta ku tanihi Rise Mzansi mi tikomba mi vilela swinene loko swi ta ka timhaka ta vuxaka bya ANC na DA. Mi nga hi anamisela miehleketo kwalano ku vilela loko nga ka ku tisiwa yini ngopfungopfu loko ka mi langute GNU. Na khensa Khalanga a hi ngopfu mhaka leyi nga ta ku ile xikarhi ka ANC na DA mara i mafambiselo kumbe ndlela leyi mfumo lowu wa nhlengelo wa GNU wu nga fambisiwa xiswona lembe ro sungula ya amukela ku ri a hi hinkwerhu ka hehe whether i vandla ra Rise i vandla ra DA i vandla ra ANC a yo sungula ku nghena ka mfumo lowu wa nhlengelo. So ku na swin'wanyana leswi hi nga swi dyondza ende leswi hi lavaka ku swi vona ngopfu hi ku ri eka lembe ra vumbirhi ra mfumo swilo swi fanele swi endliwa hi ku hambana kumbe swi endliwa differently. Ku na swo tala hi nga swi dyondza ngopfungopfu loko ku va na nkwetlembetano nkarhi wun'wanyana loko ku vulavula timhaka ta ti-budget ku vulavuriwa timhaka ta tibela ku vulavuriwa timhaka ta expropriation act ku ri no. So leswi swi vula ku ri GNU yi fanele yi va yi ri na political management structure laha timhaka leti ti fanele ti vulavuriwa kona tanihi leswi mavandla hi nga sayina hi ku hinkwerhu hi nghena hala ndzeni ka GNU. Xin'wana xa vumbirhi Khalanga i ku ri loko ku sayiniwa statement of intent xi sayiniwe kumbe ni nga ku evuxaka lebyi hi nga na byo hi ri Rise Mzansi hi na vuxaka na vandla ra ANC ntsena hi ku a statement of intent xi sayiniwe exikarhi ka vandla Rise Mzansi na vandla ANC. A hi na vuxaka na vandla ra DA kumbe vandla ra PA kumbe vandla ra GOOD kumbe UDM hi ku hi ri mavandla lama hi nga nghenela mfumo lowu wa nhlangano a ku na document leyi hi nga yi sayina hi ri hinkwerhu. So swin'wana leswi lava ku ri no swi cinciwa ka mafambiselo ya GNU. So swi vula ku ka nkarhi wa sweswiwani swa pfumela ku leswi Professor Susan Boysen va swi vulaka ku bandla ra ANC ri tele ku ri kha ri simeka GNU leyiwani ri vutla mfumo ku swi nga ri se hi ro ri lawulaka ku hinkwenu mi tikuma mi ri na vuxaka na rona kambe n'wina tanihi mavandla mi nga ri na vuxaka kwala ndzeni ka GNU handle ka ya hi sweswo ku ri no eku sunguleni ku endliwe vuxaka xikarhi ka vandla na ANC na loko hi vona loko hi langutisa ka lembe leri mfumo wu nga va ka rona hi ku no ku va hi kota ku ya hi yisa vukorhokeri na ku ri mfumo wa GNU wu tirha hi fanele hi endla hinkwerhu vuxaka byi ri koho exikarhi ka mavandla hinkwawo ku nga ri na ku ri vuxaka byi va koho ntsena exikarhi ka vandla na vandla ra ANC hi ku leswi hi swona swi endla ku ri no nkarhi wun'wanyana ku va na nkwetlembetano u kuma ku ri no a hi nge for instance mi kuma vandla ra DA ri busy ri attack-a vandla ra Rise Mzansi kumbe vandla ra PA ri attack-a ra DA. So leswi swi endla hi ku ri no mavandla hi vuwoho a hi na vuxaka mara hi laha ka mfumo wun'we. So hi swin'wanyana leswi hi lavaka swi lunghisiwa NAB hi ta tsalela vandla ra ANC ku katsa na mavandla man'wanyana ku ri no a hi endleni agreement leyi nga ta hi boha hi ri mavandla hinkwawo lama nga le ndzeni ka GNU. Swi vula ku n'wina mi nge GNU na n'wina mi nge Great Coalition a hi swona hinkwaswo. Ku ri the way GNU yi nga vumbisiwa xiswona ekhalanga a hi leswi
normally loko ku endliwa coalition swi endlisiwa xiswona mara hi swin'wanyana leswi hi nga dyondza a swi ri na nkoka ngopfu tanihi mavandla tanihi vurhangeri ku ri hi dyondza ku ri hi vona ku ri no hi nga swi endla njhani swi ku ri ntwanano lowu wu nga koho ku va ntwanano lowu nga ta pfuna ku nga ri wu pfuna ntsena mavandla wu kota ku pfuna na tiko na vaakatiko va Afrika-Dzonga. So hi swin'wanyana leswi hi nga swi rhangisa mahlweni xikulu ngopfu ka hina i Afrika-Dzonga na vaaki va Afrika-Dzonga hi leswi hi lava ku swi tihlomise ku ri no nkwetlembetano lowu nga koho nkarhi wun'wanyana kumbe nkwetlembetano lowu wu va ku koho hala ndzeni ka GNU wu endla ku ri no ntshembo eka mfumo ntshembo ka GNU wu ya hansi swi endla ku ri nkarhi wun'wanyana vanhu va ku hayi no South Africa i banana republic se vanhu va lahlekele hi ntshembo hambiloko munhu a swi vona no ku ri no ku na swin'wanyana swilo swi tirhaka laha Afrika-Dzonga mara munhu u va a ri na xivindzi kumbe a va na leswiya swa ku no a ku hayi no se hi fike ka banana republic. Yi khomeni kwalani ku i xin'wana xa mhaka kumbe yin'wana ya mhaka leyi a ni ta lava ku hi languta eka hi hlanganisa na leswi ma ha ku swi kombisaka swa timhaka ta GNU hi ndlela yaleyo kambe mo ni khomela tani ni sungula no hundza ela loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo sweswo mingisero Munghana Lona FM nangona ku Africa wa vulavula hi ku tisela wona TX kusuka la studio 2A hi le Polokwane nangona ko lo humelerisiwa ku Ncindani Eric Mabasa kambe ke hi le ku boleni na xirho xa huvo yo endla milawu eka huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga kusuka eka Rise Mzansi i tatana Makashule Gana hi ndlela yoyole hi ku hina minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ni twa vulavula tatana Gana ni khesi swinene ku va mi ni khomela riqingho rero ni twa vulavula hi timhaka ta ku hi ta tsalela ANC na mavandla lawa yan'wana ku na nkama lowu mi fikaku mi tshama hansi mi hlangana tani hi swirho swa GNU hi ndlela yaleyo mi vulavula nakona loko ku ri ku mahlangana mi hlangana ka ngani hi ka nkarhi wo karhi mi kota ku langutana na ku hlela swi khedzekhedze leswi swi fambelanaka na timhaka ta tirhisano na timhaka ta vun'we bya mafumelo ku hlangana a ku hlanganiwa kumbe ka hlanganiwa ku va ku ri a ku na set time kumbe leswiya swa ku hi ku no hi hlangana kan'we hi n'hweti kumbe hi hlangana kan'we after 6 weeks so ku hlanganiwa ka ti-level timbirhi a ku na leswi swi vuriwaka a leaders forum laha varhangeri va mavandla va hlanganaka so kusuka ka president Ramaphosa na varhangeri va mavandla hinkwawo ya le ka GNU va hlangana then a ku ri na leswi kumbe ku na leswi nge i clearing house laha a yi fanele loko swilo va ku ri no mavonelo ya hambana a yi fanele hi swi vulavula koho laha mavandla hinkwawo na wona lama nga le ka GNU a hi hlangana ka wona mara swi fike laha ka ku ri no ngopfu loko se ku fika ka budget leyi ya ku gcina yisiwe call ku dline ku va na arrangement outside ti-structures letimbirhi ta GNU laha ku va ku ri no se a ku ri na nhlangano lowu wa ku ri a hi hlangana maybe wu vita hi secretary wa ANC ku ve leya ku sungula hi rhangela hi president Ramaphosa clearing house hi rhangela hi xandla xa president Mashatile then ku va na nkingha leya ya budget then ku ve na structure xin'wana xa vunharhu lexi a xi rhangela hi secretary ya ANC so hi laha hi vulaka ku ri no se hi fanele hi va clear ku ri a political management structure ya GNU yi famba njhani ku ri n'wana a tiva swa ku no mhaka ya so yi tshama
eka clearing house mhaka ya so yi fanele ya ka leaders forum mhaka ya so hi leyi fanele maybe langutisiwa maybe hi structure xin'wanyana so eku hlangana ko a ku hlanganiwa mara eka ngopfu ka tin'hweti timbirhi tinharhu ngo last meeting wu ve hi June so hi le ka August so last 2 months a ku zangi ku nga va na meeting se a hi languteni ya le ya banana hikokwalaho ka yini mi ala hi ku tiyimisela ku hayi Afrika-Dzonga mi nga vileli mani a hi se va Banana Republic hi Khalanga hi le ku vulavuleni sweswi hi le moyeni swi vula ku ri SABC ya ha ri ku tirheni loko hi kota ku va hi ri moyeni vayingiseri va hi yingisela swi vula ku ri ku na swin'wanyana leswi nga le ku tirheni loko mi kote kusuka endlwini leyi mi tlelaka ka yona mi kota ku fika ntirhweni swi vula ku ri ku na swin'wanyana leswi nga le ku tirheni loko ku ri na munhu loyi namuntlha a nga dyoha a nga le mahlweni ka khoto a nga ta gweviwa ku ri a tshama jele swi vula ku ri ku na swin'wana swi nga le ku tirheni loko ku na munhu loyi a nge u famba hi xihahampfhuka namuntlha u suke ePietersburg a ya Joni xihahampfhuka lexiya a xi vangi na accident ku na swin'wanyana leswi nga le ku tirheni loko nkarhi mi hlaya ta maxelo kwalano eKhalanga mi ku no namuntlha ku ta hisa so Giyani ku ta titimela so ePhalaborwa hambileswi ku nga titimeleki Phalaborwa swi vula ku ri ku na swin'wana swi le ku tirheni so ku na swo tala leswi swi nga le ku fambeni la tikweni ra Afrika-Dzonga laha maybe vanhu a va swi langutisi hi ku ko tala hi ri vanhu hi langutisa swilo leswi hi nga riki na swona mi kuma ku ri no na leswi hi nga na swona a ya ha swi voni hi ku tinqondo ta hina ti hi byela ku ri langutisa lexi nga riki kona kuveni loko hi tshama hi languta ku ri no tiko leri a hi ali swiphiqo swi tele laha Afrika-Dzonga vugevenga byi le henhla xanisiwa ka vana xanisiwa ka vavasati swi le henhla mara swi koho swin'wanyana leswi nga le ku tirheni laha tikweni ra Afrika-Dzonga ku katsa na hi nge sweswi loko veni mi na mali bank Khalanga a mi le ku hleketeni ku ri no loko mi chaya mi fanele mi tsutsuma mi ya teka mali ya n'wehe hi ku mundzuku a mi tshembi ku ri nga va ya ha ri koho bank so leswi endla hikuva tiko ri ri ku tirheni xikombiso leswi u nga xi nyikanga a fanele u nga xi nyikanga xa mali bank ya nyamalala mali ya n'wehe bank he Khalanga a no vula ku a yi tshami yi va yi nga ri kona loko va hi khensa va Rose la yi vhe yi hela siku ri yi famba yi ya kwini hey support gana man kambe mi vulavula mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi ni nge kumbexani hi nga yi tlhelelangi hi ku ongeti hi yo a yi ta hi pfuna ku aka tiko ra hina ku ya mahlweni mhaka ya ku hi nga hoxeli thawula na laha swi nga fanelangiku hi vona ongeti a ku na swinene swi nge le ku endlekeni sweswiwani na sweswiya swi hi xanisa swa ti-load shedding na yini a swi kona swa tikomba ku na swin'wana swi nge le ku endlekeni ku na swin'wana swi nga le ku endlekeni Khalanga hi ku ri a ni ali ku ri swiphiqo swi kone mara loko hi langutisa ni ngo nyika xikombiso me ni tshama Elfara nkarhi wo leha Elfara gezi a ri nga ri kona sweswi ri koho gezi a ku nga ri na xikontiri xi koho xikontiri sweswi a ku nga ri na high school yi koho high school sweswi se munhu a nga tshama ku no maybe ku mehe a ni tirhi swi vula ku ri i Banana Republic mara n'wana loyi ekhale a fanele a pfuka a tela nambu a ya ka Mhlava ku ya attenda primary na high school sweswi u kota ku pfuka xikolo xi kwala kusuhani na yena a wa ha swi voni hi mhaka ku ri wehe u tshama u langutise swilo leswi nga tirheki mara loko yo langutisa leswi tirhaka a hi nge sweswi ku va koho vadyondzi van'wana lava nga le tiyunivhesiti va kota ku kuma tidyondzo ta vona hi ku pfuniwa hi NSFAS na mehe ni pfune hi NSFAS so loko u langutisa yi ku pfuna NSFAS mara mundzuku u tlhela ku no i Banana Republic ya njhani ya ku pfuna n'wana a nghena xikolo eyunivhesiti
yi ko Banana Republic ya tani kalaka kambe ai gele xikombiso lexi xa NSFAS ai a vana va le ku hluphekeni vana n'wina laha ndlela ya NSFAS kambe hambiloko va ri ku hluphekeni ku na van'wana swi nge le ku fambeni a hi ali ku ri a hinkwerhu lava nga ta ku swilo swi famba hinkwaswo mara swin'wanyana swi le ku fambeni hi fanele hi tirha hi ku tinyiketela ku ri no swi famba hinkwaswo eka vanhu hinkwavo hi nga lahleli thawula loko hi yo lahlela thawula hi ri maAfrika-Dzonga tiko ri ta famba loko wo za munhu a hleketa ku no se hi Banana Republic na we loko u pfuka nampundzu u tshama u hleketa ku ri u Banana Republic ku ri a wa ha endli nchumu loko u pfuka nampundzu wo foyetela mafasitere wo lahla swin'wanyana laha u lava ku lahla ko hi mhaka ku ri va ku byela everyday ku ri no u Banana Republic swo fana na leswiwa loko ma vona loko maybe n'wana loko everyday wo byeriwa ku ri wehe u domu everyday va ku byela ku ri u domu hi ku ri wo tshama u hlekete ku ri na wehe a ka ha ri na xilo lexi xi kotaka u to vheta u va domu vutomi bya wehe hinkwabyo so hi nga dyondzisi hi nga ti pfumeleli ku ri vanhu va hi byela ku ri hi madomu ni a hi madomu ni loko hi nga fikeleli hinkwaswo ka nkarhi hinkwawo mara swin'wanyana hi ya swi kota ku swi endla hi ri maAfrika-Dzonga makaxulegana khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo i makaxulegana kusuka ka Rise Mzansi va ka va hi nyika tlhelo ra vona ra mhaka loko hi kha hi languta ka timhaka ta timbirhi Banana Republic na timhaka leti ti fambelanaka na GNU a hi twene mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va emisekeni kahlekahle karabo u ri yini palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela 29 minutes ntsena hi xiba awara ya 14 kwala ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi lava ku vulavula na xirho xa huvo yo endla milawu kusuka ka Democratic Alliance tlhelo ku va xirho lexi nga koka komiti ya ndzawulo ya dyondzo ta la henhla na vuleteri laha hi lava ku vulavula hi langute ngopfu ka timhaka leti ti khumbaka tisita leti ti nga mahungwini swinene ta tsundzuka ku hi to tisita leti ti nga hetelela ti fikisa xiyimo lexiya xa ku va holobye wa tindzawulo ya dyondzo ta la henhla na vuleteri va hetelela va nga ha ri kona hi ndlela yaleyo ku hetelela ku thoriwa holobye Buti Manamela hikokwalaho ka swiphiqo sweswi a swi fambelanaka na tona tisita letiwani kambe ke xirho xa huvo yo endla milawu Sesi Karabo Kakhau va vuletani ve ri a va tsakisiwi hi vanhu lava va nga thoriwa eka tisita leti a hi bule na vona hi twa ku va ri yini hi ndlela leyo Karabo good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, Tate Mathebula. It's Kakhau. Hey, it is not Kakhau. This is what is the name? I'm sorry about that. My apologies, Karabo. Yes, good afternoon. Thank you so much for having me, and good afternoon to you, listeners today. This story of sitters, it's not dying, and I think it's not dying anytime soon. Maybe let's go to the letter that you said you wrote to the minister regarding the appointment. What is the story behind the letter that you wrote? So the story behind the letter is simple. If you're going to place sitters under administration because they're underperforming and they are mismanaging funds, then the administrators you appoint should be free of corruption, mismanagement of public funds, and fraud allegations. That is not the case with the people that Buti Manamela appointed. Number one, Ndate Upangwane is a former municipal manager at the Mfuleni local municipality in Gauteng. There's a forensic report that is compiled by forensic services company Comperio that details how 872 million rand was misused in that municipality. It further makes it very clear that as municipal manager, there were contracts that he was supposed to also terminate that he instead extended. So he's clearly not your guy. He's not the kind of person with the kind of cleanliness we need in that space. That's number one. Number two, we have Ndate Letsogonolo Masoga. Ndate Letsogonolo Masoga is an ANC politician. He's a former MEC in the Limpopo provincial government, a former provincial deputy speaker of the legislature, Limpopo. And during his tenure as the CEO of the Makado Mufina Special Economic Zone, there's another forensic report that implicates him in a corruption and mismanagement of public funds and fraud scandal of 4.4 million rand. That forensic report was compiled by Morale, and it clearly stipulates that him and another colleague
they tried to manipulate the dates of the contract to claim money that was not rightfully supposed to be paid. So the contracts that they had started in June, they went and did that date to say it started in January when nothing happened from January until June to justify payments. So he's clearly not that your person as an administrator. Then the third and last person is Ndate Zukile Mbalo. Ndate Mbalo is currently serving as the Deputy Director General of Skills Development in the Department of Higher Education. This is a role he has been serving in since 2017. So for the last 8 years, all 21 seaters in the Republic of South Africa have been reporting directly to him. So the Auditor General findings of deviance with supply chain management prescripts, where there is irregularities with how contracts are awarded and terminated, how money is spent, the irregularity of money, the fruitless and wasteful expenditure, money being spent without us seeing where the money went for how. All of these things have been happening under his watch. Furthermore, the Auditor General has also flagged that there's no consequence management there, that there are no service level agreements that are in place, that even the recommendations of the Auditor General are not implemented. And when questioned when I, particularly in Parliament now recently, questioned the AG what the problem is, the AG was very clear that the Deputy Director General is not doing his job. So there's no way you can trust that man who has been in that position to suddenly wake up one day, becomes a person with the capacity to reform the system. And this is notwithstanding that there are whistleblowers who have been fired from seaters for trying to do the correct thing, who were fired under his watch, and he didn't protect them. And instead of using the information of whistleblowers, he allowed them to be fired. This is also notwithstanding the fact that OUTA has been doing investigations and giving revelations of how money is mismanaged there, and he did nothing about it. So that's why we're saying to Buti Manamela, withdraw those people. Those appointments, they're not your people. But we don't stop there. Today, I again wrote another letter to the chairperson of the Portfolio Committee on Higher Education and Training, Datete Bokholisi, saying to him, Manamela and the National Skills Authority, Linda Tengwane, must all appear before Parliament. And these are the reasons. Manamela, so the Skills Development Act is clear. Section 15 of this act makes it clear that in order for the minister to make these changes or these appointments, he needs to consult the National Skills Authority. It is only when the National Skills Authority says yes that these appointments can happen. So both him and the NSA must come and explain how they think Okangwane, Zukile Mbalo, Lili Sokonola Masuka are fit for purpose for this role. But then he also woke up today to the news on News 24 that Nkwane told the News 24 that he knows nothing about these appointment they are high as an administrator. You would know that on the 19th, Manamela gazetted the appointments of these three gentlemen. Maobane on the 21st, Nkwane tells News 24 he's finding out in the media who is appointed. The department has not communicated to him, neither has the minister. So again, he must come so that we can test these claims. Because if indeed these claims are true, then it would mean there is a procedural irregularity in Manamela's appointment, and at worst there is a case of maladministration. And maybe we started this discussion at a very high level. Maybe we should have started it from the ground level, Siskarabo, to say, for the benefit of a layman's understanding, what are the purposes of a SETA? What do they seek to achieve in our country, these SETAs? So SETAs are sector education and training authorities. So they are there mandated by the Skills Development Act 97 of 1998. So it details that the SETA's responsibilities are supposed to help with skills development for young people, to bridge the gap, between those who have and those that do not have opportunities, right? So it looks at specific economic sectors. So it's pretty much, that's why you would have those in agriculture, you'd have those in manufacturing and engineering, you have those in local government, those in construction. So that's how they appeared, and that's why they are 21. So they are statutory bodies that are formed by the Skills Development Act in order to promote the learnership, the apprenticeship, the skills development plans, skills development
levy funds and all of those other things. So they are there to close the gap between the workforce of the country and industry needs. So, for example, you would know that the study of mechatronics in this country, across TVET colleges, has been proven to be outdated. So which means that people who qualify with mechatronics at TVET, when they graduate with qualifications that are outdated. So the skills, the SETA would then have to play the role of bridging the gap between the skills shortage and the needs of industries in this country. And when we look at, since they were enacted to date, how effective do you think they are? They're not as effective as they're supposed to be. SETAs are important. They play an important role. But they spend 20 billion rand of the state funds every year. And so you must be able to justify 20 billion rand. So the books are supposed to be in order. The delivery of mandate is supposed to be in order. Right now, that is not the case for all of these SETAs. In fact, there are young people in this country who don't even know a SETA exists. They're only learning about these SETAs because of the scandals of now, right? And even those who have interfaced with the SETAs themselves, some don't have their certificates. Some in the system, there's no proof of training of some people. Yes. They are ghost trainees. So there's a lot that is wrong. So what needs to happen is to reassess how do we keep the skills development alive while restructuring a failing system. I see. And from your statement, when you say there are a lot of things that are not going right, I would agree with you to a certain extent, because from time to time we would be inundated with calls from people who will be saying, I'm contracted to this SETA, I was supposed to be getting a stipend, I'm not getting the stipend. Even the training that we were supposed to be doing, we're not doing training, we're just signing dates to say we were here this week, we sign on Monday and on Friday, but without getting any training. What kind of oversight is needed for this kind of a sector? So, Zukile Mvad, the one that is now being appointed an administrator, who's the Deputy Director General of Skills Development, he is supposed to have reports from all of these SETAs, a consolidated ones, that track their performance, he's supposed to conduct monitoring and evaluation over the work and conduct of the SETA, so that we're judging where they're supposed to be. So if he was doing his job and the department was doing his job, and together with the director of SETA coordination, we would have been able to troubleshoot issues properly, and then we would have had tighter mechanisms in place for consequence management. Then we wouldn't be in the mess we are. Someone was calling in as a listener here just recently to say, we understand that there are forensic reports that are attached or are talking to these individuals, but what other steps were taken against them? By virtue of them not being charged or anything, does it have to stop them from going ahead and do other job as they would have been appointed to? What is your take on that? Say this again. Some of my listeners just recently said they agree that some of the people that you quoted here, in fact, the two of them, there are forensic reports that are mentioning certain allegations against them. But then what has been done, were they charged? If they are not charged, why would we then say they should not form part of the SETAs when they have not been charged on the allegations that have been cited from the reports? So a forensic report is a legal document, I guess. And exactly. So each and every forensic report has a person who it goes to for action. So in the case of Opangwane, as a municipal manager in Gauteng, the MEC Kokta in Gauteng would be responsible for actioning it. And the MEC Kokta has not done so. He failed. So instead, they removed him as municipal manager in Fudeni and placed him somewhere else. So that's where the problem is. The same principle applies with the Musina Makhado Special Economic Zone. It falls under the Provincial Department of Economic Development in Limpopo. The MEC there is supposed to action the forensic report. But because they are all ANC and SACP cadres, these people, they sit on these things. They sit on them and sweep them under the carpet.
So now that you are calling them, as we conclude, Seskarabo, now that you're requesting them to come to meet the portfolio committee, what do you want to find out from them? Are you wanting to say the minister should action whatever that is in the forensic report, or should just avoid appointing them completely? The minister has no power to action the forensic report. The MECs who are responsible for actioning the reports are the ones who are supposed to action the report. My call to the minister is for him to withdraw these people. In fact, these kind of people should be blacklisted from the system altogether. So that's what we want. But also we're saying he must come before committee, like I said earlier. He himself, the Minister Manamela, and the National Skills Authority must come and justify to Parliament what the considerations behind their appointments were. How do they justify these people's appointments? And then again, Nkwane is there to test the claims on News 24 that he knows nothing about the appointments. Hey. Yeah, no, this is a quagmire. Seskara, we can still Sunana. Thank you very much for your time. We really appreciate it. Na have a good day that day. Inkom. So means I'm gonna learn FM is Karabo Hahao. Lava Sukaku ka Bandara Democratic Alliance. Lava ngale kulawle timaka to tala leti famela na te sita leti shitana na vangan vata ka ngena kwa holi vangan va kwa kahle akunga maibo makako ngwemirin ai sungune ne undala Afrika come mona katakati come na artu mena tunga spawara ya come mon le sibabula kusona mankara very the forensic reports that ya tebula ro ko ito. It's a legal document kumbe papila le ringa rashi now leswi vula ku lava va fane va landzelerisile va MEC ka tindhawu to toleto a va landzelerisangi voro stika municipal manager lo susiwa laya a ya kun'wana se swilo le ku vuyeni se la ku ya vuya a ri ka sita ya le vanhu va tshama va ri ku rileni va ku hina hi le ku traineni ho sayina register ntsena beri yila ku antswisa vuswikoti lebyi vanhu va nga na byona kambe byi le ku antswisiweni hi ku a ku le ku ndiweni swona leswi a swi fanele ndiwa swona loko ni tirhisa rito ra muhumene ri tiva ku swi hijekiwile hi Xitsonga ku hijeka i ku tlhakisa swi tlhakisiwile swi yisiwa kolomu a swi fanele swi nga yi kona ko huma kahle mhaka laha a ko la ku kumiwa vukorhokeri ni ko la ku kumeka mali ai se mi ri yini n'we na timhaka leti ta GNU a hi mi tweneni kumbe angola mikwini ka tona havumbirhi ka tona ta tisita na n'we mi nga ka sita tisita to hambanahambana ti nga kona tshame ni tenga milandzu yo tala ngopfu malembe mambirhi lama nga hundza a ya khumba ti-service sita lava nga kumi ti-stipend hileswaku swilo swa ko swi tele se ve ri ku na DDG la yi ri mhani swi tivi sweswo ku ve hi a yi fanele yi langutana na tona a hi le ku ndleni nchumu DDG Deputy Director General vera va swi tivi leswo munhu wo susiwa ya tumbetiwa va vuyisiwa a hlomuka va ku hi lo okay ngwemeri 0860002543 na ri teka riqingho rera andza ka leswi leyi Afrika wa vulavula nde ku laveni na mitengo man n'wanati lava vele mukhala kwena loko ma tshama ma kumini mi kuma tinambara ta vona mi nyika na va ku twa swin'wana ka vona no lava ku twa ku swilo leswiya swi hi ku masipala wu hlamurile ukuthi wo ku mitengo va hava Facebook na yinini kambe loko mo kuma tinambara ta vona mi hi rhumela hi kota ku bulanyana na vona hi twa ku kahle ku endleka yini kumbe hi ta kuma tlhelo rin'wana ra mhaka kambe hi teke rin'wana mi yingiserile hi nhleka Nhlekani Khalanga. Papa mina minjani? Hi pfukile ni ku kombela vona. Hi pfukile boto wa mina khensa swinene mi bera riqingho n'wina mi ri yini? Hayi mina ni vulavula hi leya ka Ghana leyi. Hi khensa ku veni Ghana a hi khutaza tanihi maAfrika-Dzonga ku no hi nga heli matimba. Kambe swilo swa ku tala ngopfu a swi le ku fambeni. Hi swona swi endlaka swa ku vanhu va za va rila hi ndlela leyi. Ya leswaku tiko onge se hayikho ri collapsile. Kambe swi koho switsongo leswi swi tikombaka swi famba kahle kambe swa ku tala swi fambi kahle ngopfungopfu ka swilo swa mfumo so vo va Ghana a va yi rhangeli kahle mhaka leyi va yi landzelelisa ni xo statement of intent xa GNU va xi landzelelisa xi tshamiseka hi ndlela ya koho hi ku ANC yi tikomba ku
loko na va Ghana va nga swi voni ku ri ku voropo hi ANC swi nga endleka ka ti-election leti taka Rising Mzansi yi nga ha vuyi futhi yi fana ni party yin'wani leyi a yi vitaniwa swa ku APC leyi mi tshama xi tivaka ku ri Themba Kuti sweswi yi nga huma a yi rhandziwa swinene ngopfu ena yi tirha kahle kambe maendlelo ya yena ma endle leswaku makumu yi hetelela party yi file sweswi yo tshama laha ngati wa vulavula wa twakala nyana sweswi kambe swi nga yi dlaya i maendlelo ya yena loko a ta yima na Tatana Zulu a mi seketela ene vanhu se va tlharihile sweswi khalanga va kota ku vona leswaku munhu loyi xana se yi hoxiwe phakethini kumbe a nga hoxiwa ka phakethini ra munhu na so a va swi lunghisi hi ku ANC yi tikomba yona yi ri ni matimba ka JNU ku ri ku a yi na matimba wa vona so a va swi lunghisi tshamiseka swi ta kota ku swi vuyerisa tiko hi ku DA leyi sweswi va nge kulweni na yona swi tikomba swa sweswi eka JNU yi le ku yimeleni ka vaakatiko swo tela swi huma hikwalaho ka yona leswi swo tela swi hi tihuma loko ku ri ku yona a yi kona la ka JNU ene sweswi ANC yi la ku tirhisa etipulani kumbe maqhinga yo karhi leswaku yi vitina tiphaketi tin'wana swa ka tingheni ene loko se ti ta tinghenile va ta yi humesa DA ene loko se yi hume DA ya swi tiva leswaku lava va ka hina va ka ntimeni xa vona hi ku la ku tidyela ntsena emakumu hi mi vulavula njhani mara sweswo loko mi ku hina vantimeni ho lava ku tidyela mi va muka mi ku yini mara Themba Kuti Ivuyana Bush Themba Kuti karani le ka Skopa ni tsundzuka ni sweswi ni swi hleka mahungu ni swi hleka na ka ex kun'wana va karhi va comment hi swona loko va vulavula hi Tatana Mabuza leyi vo tala va nge te i hero wa vona kambe vuhiro bya yena a hi tisa ku Themba Kuti loko a ha ri chairperson wa vona eka Skopa a hi tisa kun'wana leswi va lava ku swi landzelelisa eka nkarhi lowu DDR Premier League laha Themba Kuti a nga heta va mi vitanile le epurasini hi laha muyingiseri n'wana a nga vulavula hi kona ukuthi a ta lova Tatana Mabuza leswaku va va vitanile va fika va va nyika ti-envelope so i matirhelo lawa ma nga kona laha va nga swi boxa ka ex ni swi vonile loko ni karhi swi hlaya laha vona a va benka mali eka Jojo loko tihosi tiya le epurasini leyi ti nga fika Jojo liya mali liya yi hisiwa liya eka Jojo swa tiveka vanhu va swi tiva a va ha ri swiphunta sweswi vanhu va tlharihile va kota ku vona swilo so so mina ta kombela ku Tatana Ghana a swi xalamukeli sweswo a nga pfumeli ANC yi mi tirhisa a nghena phakethini ra yona kwamakumu na ye i ta famba epalamende a nga ha vi kona bate yi ta fa so a yimeli ntiyiso nga khatalisi leswaku a tirha ni DA a yimini ntiyiso laha swi vona swa ku DA yi endla kahle a va khomisani leswaku tiko makumu ri tikuma ri famba kahle ni mi twile papa khesile khalanga enkomo 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi kambeni loyi ndleka ni nga khomanga kona na ni nga khomanga kona 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi ku twenini ku mukhometeti mhaka hi kota ku va hi gimeta mhaka leyi ya hina leyi GNU mitwini mbatwini Tatana Makashule Ghana va kha va nyika tlhelo ra vona tanihi Rise Mzansi mu n'wi twisisi karavo khagao a kombisa timhaka ta hey xiyimo lexi le ku tikeni va ka hina xi le ku tikeni ngopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta ku van'wani va le ku jikajikeni na tipapa tika ti hala na hala se muyingiseri un'wana nghenile la a ku forensic report a va ku ndliwa vona va nga tirhi very it's a legal document a ni lava va swi vula hi voxe a ni loko me ni vula mi ri no kanata hi leswi va vuri it's a legal document loko yi ri papila ra xinawu swo vula ntsene ku lava va byalaka vutihlamuleri hi vona va fanele va endle ku vanhu lava va tiveka ku heyi vanhu lava vona va le ku hi vuyeriseni tanihi tiko kambe a swi koteki hi ku hi va lava va ma yi vo mhaka ko se hi la ku twa n'wina i mani yana le ka X ni ya twa ku ka X ku na mani a lavaka ku angula ka mhaka leyiwani na wena bele riqingho ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 06 hi nga kandziyisi rito swa rito hi gcinini kwala hi nga kota ku va hi vulavula ha yona hi ndlela yeleyo se a hi ku twimikiseri wa mina ni nga tsaka ngopfu ku twa tlhelo ra we ra mhaka loko hi kha hi languta timhaka leyi mi n'wi twile muyingiseri un'wana a tshaha muyingiseri la nga nghena kwala moyini walowu a kombisa timhaka ku va tshame va ya purasini va fika
va vitaniwa a va huma Bushbuckridge masitsundzuka aku va fika va hi nyika aku va hi nyika timvilopo loko hi vuya hi hlamulana a ku na loyi a swi tiva ku mani khome Godfrey Manyiki ri khalanga leswi vulaka ku ri swi vula ku ri hava mfumo lowu wu vuliwaka GNU la tikweni ra hina Bushbuck leswi vulaka aka va manu mi swi tsarise swin'wana Manyike mani swi tsaleni mi swi hleketa ku na hina hi ta fana hi ta swi hlaya man a hi amukeleni n'wana mingisirilo inhleka vulavulani ka Mjele hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhleka mina ni maka luya a karhi a vulavula luya ka DA and NNC yona na yona a yimangi kahle ni la ku vula ku ri a hi laveni mfumo wun'wana hi cinca hi ta kota ku swi vona ku ri ne na loko hi ya ka GNU hi ta swi tiva ku hi vulavula hi yini a mina Chauke Jackson Chapuli Powell alright kan vula swo sweswo aretse kumbe vayingiseri va mi twile Chauke mano twa radio ya n'wina yi nga na standing waves leswi nga kwa mi ngherile yini aretse kumbe vayingiseri va ka twa Chauke mani kona ncindani hi fanele hi nghenisa xiphemu xin'wana xi nga tshama xi endliwa khale ka SABC Sports ne a va xi vitana a va ngo yini Mumish of the week na hi fanele va Mumish of the day kumbe ro tholani loyi ai kama msirtani kheseli swinene ku va mi hi lombe ndleve mi yingisela Afrika wa vulavula nokonoko lowu wu ta va ri kona kambe munduku hi ku tisela wona tiyo kusuka studio 1 Masingita Mall a Giyani ne Masingita Mall leyi nga le ku kunguhateni 4-in-1 marathon la ni nga ta kha ni tsutsuma na mehe tana u ta va xiphemu xa nongonoko xa ntirho wolowo na Munghana Lonene ha tshemba ku yi ta va yi ri kona se hi ta va hi nga yi tsutsuma kwele ni kha ni va siya mina tisiyela Gijas lembe na lembe swa tiveka sweswo se a hi ku tumingiseni wa mina ku hi ta va ri kwihi hi siku lera ro tsutsuma kambe ke mangu ya misava hi laha na bonga n'wana Timaleke a yi ku ngoveni hi kwala handle ta mi tisela nongonoko dzumba na mina mana nhlekani lowunene ni tata eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela